rodičia detí Emeš Ovoda Pribeta, dlhopisní rodičia škôlkár materskej školy viečerovským jazykom maďarským vás žiadajú, aby priestory Emeš boli vo vyhovujúcom hygienickom stave, vrátane dvora materskej školy. Deti sa tam zdržiavajú priemerne 2 hodiny denne a je to neprípustné, aby dieťa chodilo domov zašpinený od zvieracích výkalov. Pieskovisko treba udržiavať tak, aby nepredstavovalo riziko ohrozenia zdravia. Pieskoviská by mali byť udržiavané v čistote podľa platných hygienických zákonov o ochrane zdravia, v rozvoji a podpore verejného zdravia. Prevádzkovateľ, teda aj obec, by mala stanoviť spôsob vykonávania čistenia a zisťovanie prípustných hodnôt, v prípade ich prekročenia zabezpečiť vyčistenie, respektíve výmenu pieskoviska. Ďalej by sme vás upozornili na ďalšie nedostatky v areáli Emeš, ktoré sú tak isto nebezpečné a skrývajú iné nástrahy ako chodníky, žlab na budove, oplotenie a poklop žumpy. Žiadame o bezodkladnú úpravu s pozdravom rodičia škôlkárov Emeš vyučených jazykom maďarským. Dneska sme jednali na túto tému. Poprosil som riaditeľku materskej školy, objednala fóliu, vodnú fóliu na každodenné zakrytie pieskoviska. Tam zajtra bude vymenený piesok, síce sme už menili, ale neviem, tie výkaly od psov, tak budeme to riešiť. Sú tam opratovači, ktorí by predtým, než deti pôjdu von, by sa na to mali pozrieť. Ten žlav sme už upevnili, dali do poriadku, poklop žumpy neviem. Ešte nepoď pod Karlova Kuťa. Pohľadské naďalej to na Karikešane pod. Ako romandaný. Zajtra opravíme aj plot, kde sú nejaké diery, alebo voľačo pozrieme. Pozrieme poklop žumpy, neviem, ktorý poklop myslia, ale žumpa, čo je predu, tam je veľký betónny poklop na tom, tak to asi detsko nezvihne ani dospelý človek. No. Nech sa páči na túto tému. Tu sú podpisy rodičia. Kutya befogólt is, hogy Jelén megnézed? To by som ešte chcel doplniť, že keď budeme robiť tieto udržiavacie práce, ktoré sú podľa mňa tiež opodstatnené, ale ja som bol včera tady a ešte stále my sme vybudovali teraz to ochranné zábradlie. Ale nie je možnosť teraz tie decká, niektoré už 5-6 ročné by išli aj bicyklom do tej škôlky, malú nájazdovú rampu, aby sme tam pribetonovali ďalej, lebo teraz nemá možnosť, respektíve mamička, ktorá jedno dieťa vedie do škôlky a druhé tlačí v kočíku, nemá možnosť medzi chodníkom a cestou je samozrejme ohromný aj výškový rozdiel. Na preklenutie toho výškového rozdiela by sme to už doriešili. Dobre, keď už ideme tieto udržiavacie práce tam skrvácovať, lebo sú potrebné.
Már ha itt a óvodánál vagyunk, akkor én szeretném megkérdezni, hogy polgármester úr, tavaszi hónapokban, nem tudom melyik gyűlésen volt pontosan, április vagy májusban, de alig, hanem még március vagy áprilisi testületi ülésen elhangzott, hogy megyünk a óvodát bővíteni. És most van félelem, vagy nem tudom mi, hogy hogy milyen stádiumban van ez a bővítési kérdés a óvodába, mert akkor tetszett mondani, hogy igen, hogy megyünk a óvodát bővíteni, és mostan valami oknál fogva nem tudom, hogy mi a higiéna, meg ez körüli. Én nem tudom, mert én nem vagyok fönt a neten. Azért mondom, hogy ha ennél a kérdésnél vagyunk, akkor... Oda bővíteni, azt mondtuk, hogy beadjuk a projektot a bővítésre, a dotációra. Azt mondtuk, hogy megyünk oda bővíteni. Mert megyünk bővíteni, akkor azon már építsük is. Maga így mondta akkor felém. Hangsúlyozta, hogy Zoltán, megyünk az óvodát bővíteni. No, de és akkor most milyen stádiumban van, csak azt szeretném tudni, hogy akkor még nincs a projekt elfogadva, vagy milyen gondok vannak, hogy itt a szülőket is megnyugtassuk. Akkor első körben nem ment át. Azért mondom, hogy mert tőlem megkérdezték, én semmilyen információt nem tudtam adni ezzel kapcsolatban, mert tényleg az volt az utolsó információnk, hogy megyünk bővíteni, és most meg lehet, hogy fölösleges, nem fogom ragolni. Semmi nem fölösleges, mert mindjárt lesz róla szó, úgyhogy ezt a fejezetre, ezt a homokozót, kerítést. A kerítéseket, ahogy mondtam, meg lesz javítva, a fóliát már rendeltek rá, a homokozókra, hogy felesünk takarni. Nem tudom, fél óra, hogy a reggel Utána nézzük magam. lesz egy fél óra. De én fél óra, azt kipucolom, hogy Sok van itt az óvodával kapcsolatosan, amit le kell tárgyalnunk. Materská škola óvoda, vec návrh na schválenie počtu prijímaných detí do óvoda na školský rok 2015-16 na základe paragrafu 5 odstavca 7 zákona o štátnej správe v školskom samospráve o zmene doplnení niektorých zákonov, vyhlášky, podrobnosti a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež vám prekladám na schválenie počet detí prijatých na školský rok 2015-16, počet 37 detí v dvoch triedách. Trieda starších detí 21, trieda mladších detí 16. Zoznam detí prijatých do MŠ na školský rok 2015-2016. Toto by sme mali schváliť túto žiadosť. Tu je menoslov detí. Neviem, či sú tu takí, ktorí momentálne pôjdu len od nového roka, neviem. Doporučujem schváliť. To je za to, aby sme schválili počet prijatých detí na školský rok 2015-2016 pre materskú školu Pomočka Óvoda. Hlasujme. Ďakujem. Zdržal sa. Proti. Ďakujem. Taktiež je tu materská škola 1939, takisto schválenie počtu prijatých detí na školský rok 2015-2016. Vám prekladám na schválenie počet detí prijatých na školský rok 2015-2016, počet 32 detí
v dvoch triedách. Trieda starších detí 18, trieda mladších detí 14. Zoznam detí príloha. Taktiež doporučujem schváliť. Tento titul Hlasujme, doporučujem. De most azt én nem értem, hogy erről miért kell szavazni. Erről szokott mindig a testület szavazni. Igen. Minden év elején. Igen, minden év. De maga ezt ma aláírta 2 hete. Akkor mire szavazunk most? Akkor minek írta alá 2 hete, hogy szvaluljon? Most ez... Én nem Azért, mert az értem. iskola nyitás előtt alá kellett írni, és most van testületi ülés. Óvoda nyitás előtt. Meg kellett engedni, hogy a gyerekeket beengedjék az óvodába. Hlasujme o počte detí pre Slovenskú materskú školu. Starších detí 18, mladších detí 14. Kto je za to, aby tieto počty boli schválené? Hlasujme. Ďakujem. Zdržal sa? Ja. Proti? Ďakujem. Občianske združenie Športový klub Fitbajč. Žiadosť poskytnutie dotácie na športový deň súboj susedov. Športový klub Fit s sídlom Bajčov žiada poskytnutie dotácie na športový deň s názvom Súboj susedov, ktorý bude organizovaný v futbalovom ihrisku v obci Pribeta. Po úspešnom prvom ročníku športového dňa sme sa rozhodli pokračovať túto udalosť v Pribete dňa 19.9.2015 sobotu. Keďže miestom tohoročného športového dňa bude obec Pribeta, žiadame vás o poskytnutie finančnej podpory v výške 500 €, čím obec prispeje k organizácii kvalitného športového dňa v obci, zlepšiemu reputáciu medzi okolitými obcami, efektívnemu tráveniu voľného času obyvateľov obce. Športový deň pozostáva zo športových aktivít pre každú vekovú skupinu, aby sme oslovili čím vás obyvateľov. Medzi hlavnej aktivity športového dňa patrí beh, prekážkový beh a futbal. Základný vývoj našej žasy ďakujeme inžinierka Silvia Harčová, člen klubu. Bolo to prejednané na finančnej komisie, predseda. Finančná komisia schválila 100 € na to, na podporu toho. Ale mali by sme tam nejakú predbežnú žiadosť. Ako myslíte, že predbežnú žiadosť? Nákladov? Nemali sme tam oficiálne odovzdanú žiadosť. Aj. Na základe tej žiadosti sme tam mali, my navrhujeme 100 €, takisto je to. Az interneten jött a kérvény, én is van be. Tessék? Ha te hozod be, akkor 8-szorosít követni. Mind a lényegtelen pénzügyi komisszió 100 € javasolnának, tehát vitatkozik. Finančná komisia doporučuje schváliť 100 €. Hát én arra gondolom a 100 €, mert aki volt tavalyi akción Bajcson, ugyan volt megszervezve, azon a színvonalon 100 €-ból ez került a támogatás szerintem.
Itt átvettük a tavalyi volt sporttal is megszervezve, úgy szintén fogják szervezni azt is. Tavaly is mint volt 70 gyerek, aki sportolt, fölvöttett, ezt nem is számoltuk. Ezt a két arcon tudod mondani, és ők szervezik. Na, tessék, javaslatot. Javasol 500-at. Hogy nem valami bosszú. Akkor szavazunk a 100-ra, mert 500 van. Jo. Kto je za to, aby športový klub BFIT v Bajči dostal na športový deň podporu od obce 100 €? Hlasujme. Ďakujem. Proti? Dvaja. Zdržal sa? Jeden. Tak už opäť 100 € ani nejdem hlasovať, lebo toto bolo hlasované. Rada školy pri MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Pribeta. Dnes 7. septembra Rada školy pri MŠ Pribeta Kvetná prerokovala predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014 a 2015 a stotožnila sa s ňou. Rada školy odporúča riaditeľovi schváliť správu o výsledku výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy vyučovacím jazykom maďarským Kvetná 39, Pribeta za školský rok 2014-2015. Rada školy pri materskej školy bola informovaná o rozhodnutí Verejného úradu regionálneho zdravotníctva so sídlom v Komárne o požiadavkách na zariadenie vnútorných priestorov a počtu zariadení na osobnú hygienu detí. Celkový počet prijatých detí pre školský rok 2015-16 bol prerokovaný a schválený s riaditeľom počte 37 detí. Vzhľadom o požiadavkách na súčasnej kapacity hygienických vybavení predstavuje nadstav. Rada školy súhlasí s týmto počtom prijatých detí pre školský rok 2015-2016 počet 37 detí. Toto je vyjadrenie Rady školy. Rada školy pri materskej škole slovenskej pri Bete. Vyjadrenie Rady školy pri materskej pri Bete dňa 28. augusta Rada školy prerokovala predloženú správu o výchovo-vzdelávacej činnosti, jej výsledku podmienka materskej školy za školský rok 2014 a 2015. Rada školy odporúča riaditeľovi schváliť správu o výsledku podmienka výchovo-vzdelávacej činnosti MŠ Kvetná ulica 39 za školský rok 2014 a 2015. Ďalej Rada školy pri materskej škole prerokovala s riaditeľom schválený celkový počet prijatých detí na školský rok 2015-16 počet 32 detí. Vzhľadom na súčasnej priestorové kapacity hygienickej vybavenie MŠ tento počet detí predstavuje nadstav. S prihľadnutím na skutočnosť, že riaďovateľ pracuje na projekte rozšírenia kapacity MŠ, Rada školy súhlasí s týmto počtom prijatých detí pre školský rok 2015-16 počet 32 detí. V prípade, že sa v priebehu školského roka 2015-16 nepodarí riaditeľovi zrealizovať projekt rozšírenia kapacity MŠ, bude nutné na ďalší školský rok bezpodmienečne znížiť počet detí tak, aby vyhoval legislatívnym podmienkam a vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Na, hogyha ez el lett volna olvasva, akkor én is úgy szavazok, mint a többiek, hogy igen. De először szavazunk valamiről, aztán kapjuk a információt. Hát utána kapjuk a információkat.
Hát a létszámhoz az is hozzátartozik, hogy a rada skoli miről tárgyalt és miről döntött, és mit javasol ide. Nem, először szavazunk, aztán kapjuk a információkat. Materská škola Pribeta žiadosť o školárske zastupiteľstvo. Na základe rozhodnutia RUVZ Komárno zo dňa 17.8. žiadosti účastníka koní obec Pribeta hlavná 113 zastúpený starostom obcem a tak ďalej sa vyhovuje podľa paragrafu 13 sa uvedením priestor Materská škola Kvetná, ulica 39, Pribeta do prevádzky súhlasí s odôvodnením podľa vyhlášky o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež sa podľa veľkosti vnútorných priestorov, počtu zariadení na osobný hygienu, ktorým stanovuje kapacity MŠ detí na 20 detí. Ďalej na základe schváleného návrhu riaditeľky MŠ Pribeta riaditeľom obci Pribeta hlavná ulica, Pribeta počet prijatých detí na školský rok, počet 32 detí v dvoch triedách zo dňa 25.8.2015 ďalej súhlasného stanoviska rady školy pri MŠ Kvetná 39, pričom prijatých detí pre školský rok 2015-16 počet 30 detí zo dňa 28. S týmto žiadam o neodkladné riešenie rozšírenie kapacity našej MŠ tak, aby sa mohlo vyhovieť všetkým záujemcom. V prípade, že sa priebehu školského roka 2015-16, najneskôr však do zápisu detí máj 2016 nepodarí realizovať projekt rozšírenia kapacity MŠ, bude nutné na ďalší školský rok 2016-2017 bezpodmienečne znížiť počet detí tak, aby vyhovel legislatívnym podmienkam vyhlášky. Vec bola prekonaná na zasadnutí Komisie školstva a kultúry Zboru pre občianske záležitosti zo dňa 3.9. Tento list bol prečítaný rodičom na schôdzi dňa 14.9.2015. Budem veľmi vďačná za čokoľvek, čo pre našu škôlku v tomto smere spravíte. Ja by som poprosil pani inžinierku Závčekovú, ktorá sa s touto vecou zaoberala, že ako sa k tomuto došlo pár vetami, aby sme objasnili celú situáciu. No, tak ako pán poslanec Zahorček potvrdil, bol podaný projekt na rozšírenie kapacity materskej školy, ktoré podmienkou bolo potvrdiť kapacitu materskej školy regionálnym úradom verejného zdravotníctva. My sme, pán inžinier Križan, nakreslil projekt, podali sme žiadosť o rozšírenie kapacity materskej školy na ministerstvo školstva, lebo by to bolo naozaj potrebné. Podmienkou bolo však doložiť aj stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V prvom kole naša žiadosť neprešla, prišla však výzva na druhé kolo, keďže sme mali všetko nachystané. Podali sme žiadosť znova s tým, že sme zavolali hygienu regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý prešiel celú budovu materskej školy, to znamená, že materskú školu s výučateľom slovenským, maďarským aj školskú jedáleň. Vtedy nás upozornila pani hygienička, že je málo hygienických zariadení, to znamená, že v materskej škole s výučovacím jazykom maďarským je priestorovo triedy sú dostačujúce, takže meter štvorcový na počet detí ako tak sedí. Je však málo umývadiel a málo toaliet, pretože na jedno dieťa je jedno umývadlo je na 5 detí, jedna toaleta takisto na 5 detí. Väčším problémom je materská škola s vyučovacím jazykom slovenským, kde aj kapacitne nám to vychádza na metre štvorcové okolo 21 detí. 20 detí sme však dostali takisto kvôli umývadlám a toaletám. To, že prišlo sem vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva koncom augusta, musíme podľa mňa počkať na to, že či z ministerstva dostaneme kladné alebo záporné vyjadrenie. Keby sme dostali kladné vyjadrenie, zrekonštruujeme kapacitu materskej školy a máme peknú škôlku. Keď dostaneme záporné vyjadrenie, nakoľko táto kapacita je stanovená na 20 detí, budeme musieť vyriešiť toalety a umývadla v hornej, čiže maďarskej materskej škôlke a nejakým spôsobom navýšiť metráž, metre štvorcové aj slovenskej materskej škôlke, tak aby nám
vyšla aspoň momentálna kapacita, to znamená, že plus mínus nejaké choré dieťa, alebo dieťa, ktoré tam nespí, aspoň na tých 26 detí, ktoré sa tam momentálne každý deň približne môžu nachádzať. Nemáme šancu to zvýšiť na 30, s tým, že sme pozerali demografický vývoj, okolo 26-27 detí predpokladáme na ďalšie školské roky. Ťažko je rozhodnúť, kto dá svoje dieťa do akej škôlky. Nevieme o tých, ktorí nie sú sem prihlásení na trvalý pobyt, takže veľa je tam ukazovateľov a činiteľov, ktoré môžu ovplyvniť výsledok, ale naozaj budeme musieť nejakým spôsobom tú malú triedu rozšíriť. Na zajtra je zavolaná pani riaditeľka, budeme rokovať o možných možnostiach. Myslím, že toalety, umývadlá, pán starosta s pánom zástupcom pozerali, nie je problém rozšíriť, horšie to bude, ako navýšiť kapacitu tej malej triedy. Takže to z našej strany. Ďakujem pekne. K tomuto bodu sú otázky. Takže môžeme to uzavrieť tým, že aj v prípade neúspechu budú rozšírené tieto hygienické priestory tak, aby sme vyhoveli. Sme to pozreli, že akým spôsobom by sa to dalo spraviť cez vianočné prázdniny, alebo budeme vidieť, alebo nechceli by sme čakať do ďalších prázdnin letných. Cez vianočné prázdniny sa to dá nejako spraviť, potom budeš mať záujem, tak ukážeme tebe, že akým spôsobom ešte dve umývadlá a nejaké dve toalety tam ešte horšie, ešte raz hovorím, že s tým striedami, keď my budeme úspešní, budeme musieť riešiť asi tak, že zajtra a potom budeme jednať s pani riaditeľkou. Je viacero možností, takže pani riaditeľka zajtra o 9:00 príde a prejdeme to spolu. S tým, že našla som aj takú možnosť, že v prípade, že naozaj tých detí bude viac ako 26, ešte vždy je možné požiadať hygienu o výnimku, o navýšenie o nejakých 10-15% cez nich, čiže cez výnimku. Budeme mať tam tie toalety, odôvodníme to tým, že napríklad tam deti niektoré nespia, takže podľa mňa sa to bude dať vyriešiť na to, aby sme pokryli to, čo my zatiaľ potrebujeme na tých ďalších 5 rokov. Ako pre občana je dôležité, aby to dieťa malo ten komfort svoj, a každé naše dieťa, aby bolo prijaté a mohlo chodiť do tej školy. Samozrejme. Momentálne je do obeda je tam 26 detí a po obede, lebo zrejme ich potom zoberú domov, po obede tam spí 18 detí. Momentálne. Takže riešime to, nie je nám to absolútne ľahostajné. Kapacity, žiaľ Bohu, na druhé podanie si museli vyjadrenie tej hygieny tam priložiť a oni dali takéto vyjadrenie. V prvom podaní nebolo to potrebné. A tak ako Zoli hovoril, že fölöslegesen, semmi nincs fölöslegesen, proste aj keby sa niečo bolo stalo, alebo niečo prinieslo, tak nemáme v ruke nič od hygieny, nemáme schválenú prevádzku, nemáme schválené prevádzkové poriadky, dobre, riskli sme to, dali sme to teda na schválenie, ale už máme niečo v rukách a vieme, že čím sa máme riadiť. Niekde to vyselo zase, že je pravdepodobné, že nám neschvália takú kapacitu, ale tak nepočítali sme s tým, že 2020 bude výsledok. Mindenki megnyugodhat, aki itt van, meg aki nincs is itt, hogy ez ma egy ki volt mondva, hogy ha nem is kapjuk meg a állami támogatást, de akkor is ki lesz bővítve úgy, hogy tényleg ne csak az a 20-20 gyerek járhasson egyik és a másik oldalon. Szociális helységek lesznek kibővítve. Például úgy nem, hogy kiveljük a falat és nagyokat építünk hozzá, hanem be lesznek még téma. Hát ez a garancia, hogy meg lesz figyelve, nem? Naponta kétszer hívunk a higiénára, a szegény higiénás, hogyha terényben van holnap igazgatónőnél, de aztán már csak nem tudja magát letagadtatni, úgyhogy ma je prítomná, akkor ő is mondja, hogy őket is bántsa.
De higgyük el, nem egyetlenek vagyunk a járástól, akinek ilyen gondjai vannak, csak ha mi voltunk azok, akik becsületesen megpróbáltuk csinálni, és tényleg kérvényeztek a minisztériumot, és most tam van egy vyjadrenie, čím sa musíme naučiť žiť a prispôsobiť sa tomu, aby sme tie kapacity naozaj vytvorili na ten demografický vývoj, ktorý sa predpokladá. 40 detí tam tak skoro asi nebudeme mať, takže 40 hore, 40 dole, čo tam tiež bolo pri takýchto podmienkach. V tom počte 32 tam sú aj také deti, ktorí pôjdu len v januári do škôlky, ale aj to treba riešiť, lebo aj tí už pôjdu. Takže netreba sa báť, škôlka nebude zatvorená, budeme riešiť, ešte raz hovorím, rozšírenie kapacity sociálnych miestností. A tej malej triedy, máme predstavu, zajtra do nej stane aby súhlasila. Môžem otázku? Nech sa páči. Mohli by ste aj nám tie vaše predstavy troška predostrieť, nakoľko sa to týka vlastne všetkých, čo sme tu? Nechceme to jednanie zase predbehnúť. Zajtra o 9:00 budeme jednať. A my ako rodičia sa to dozvieme kedy? O mesiac a pol? Vy rodičia nemusíte sa báť, škôlka zatvorená nebude, kapacity budú zachované. Však tu sa netreba ničoho báť. Môžem ešte jedno. Pán starosta, môžem? Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som vám odporúčal pozrieť si tú vyhlášku, ktorá odkazuje na tieto veci, lebo proste tá vyhláška jednoznačne hovorí o počte prijatých detí do tej škôlky, nie o tom, že koľkí sú doma, koľkí sú chorí, koľkí spia, koľkí nespia, alebo o čom. Ale bavíme sa tu o tom, že koľko riaditeľka prijala a koľko vydala rozhodnutí. Čiže to vôbec nie je jedno a v zákone je to jasne napísané, že sa bavíme o počte prijatých detí na školský rok. Že nemôžeme o tom hovoriť, že niektoré deti sú choré a potom máme počet iba 25-26, keď tých detí je 32 zapísaných. Čiže toto, ja by som vám odporúčal tú vyhlášku si riadne prečítať a takisto ani Úrad verejného zdravotníctva nehovorí o tom, že 20 detí plus choré deti plus na dvore deti plus v záchodoch deti. Nikto o tom nehovorí. Erről nem is beszéltünk. Nem tudom, érthető volt, amit mondtam. Igen. Kapacitás, és befejeztük. Úgyhogy nincs az, hogy ki jár, ki alszik, ki nem alszik, hanem még van adva. Pillanatnyi helyzetet említettem a polgármesterről, mennyien vannak most a gyerekek. Ja most mit szeretnél, hogy holnaptól csukjuk be az óvodát? Isten ments. Isten ments. Én csak mondom... Minek mondod, Laci, amikor Mert úgy tűnik esetleg. Úgyhogy ez fölösleges. Még a hisztéria körül. Fölösleges. Milyen hisztérika volt a Facebookon erről, hogy az van... Milyen hisztéria? Hát te írtad Lambert azt, hogy be akarják csukni óvodát. Hát senki nem beszélt becsukásról, csak te. Egyedül magad írtad. Egyedül magad írtad. Hát olvasd vissza. Én nem írtam a becsukásról. Ne le, Lambert. Na, erről ne beszélgessünk úgy, hogy jó. Hát ott van fönt a Facebookon, lássa egész falu, és most más fogsz mondani. Én nem írtam róla ilyen. Hát te írtad a hölgynek, hogy a becsukásról. Most nevetsz, Norbit, hát nem ez van? Máskor nyomtás ki, azt hozd úgy mehet. De én vagyok az a hölgy, igen, azt írta, és én írtam még, hogy nem írtam érthetően, nem becsukásról. Én csak azt írtam, én a önök helyébe aludni se tudnék, hogy ilyen gond van. Egész éjjel ezek gondolkodni. hogy magyarázzam meg, hogy kiadta azt a információt önnek, hogy az oldal el lesz csukva. Senki, ön írta. És én válaszoltam, hogy nem lesz becsukva, csak csökkent. Most majd még egyszer egész falu lássa, hogy mit írtál, de te fogod állítani, nem, de jó van, legyen igazad, Lambja. Neked mindig igazad van, úgyhogy most is legyen igazad. Én semmi más nem mondtam most is, csak ha vesszük azt, hogy mit mond az a vihláska, el kell olvasni. Én komplikációt bezárva oda. Nem, valahogy úgy, hogy ne keltsünk pánikot, az óvoda nem lesz bezárva, így írt. Igen. De nem is arról volt szó, én nem írtam összetávazalni, hogy azt lehazud, légy szíves, jó? Ugye ezt felejtsd el, hogy most beszéltél, és ezt fogd be szállni, légy szíves már most. Ezt nekem mondja. Fölfogom. Kinyomatom, azt akkor beküldöm a hivatalba, vagy fölteszem a internetre. Meg a garanciát. Úgyhogy légy szíves, ne panaszkodj. Én nem panaszkodok, eszem magában nincs, hát te jöttél valami mással. Ami nem igaz.
Hát mosolyoghatsz a cikában. Szerintem a céltestület célpolgármester nem úgy áll a dolgokhoz, Persze. belestukva, mert szerintem nem egy Itt testület. hisztéria keverés a oldalból jön. Nem, csak azt szeretnék, hogy tényleg legyen megoldás, hogy dolgozzanak. De ezt a hisztériát kikeverte, hölgyem, mondja, tessék megmondani. De milyen hisztériáról beszélsz? Szerintem Neked az a gondod, hogy ha a faluról valami van írva, te már is belekötsz. Ez miért gond, Lambert? Hogy valaki valamit kommentál arról, hogy a faluban mi történik. Neked ebben mindig problémád van. Senkinek nincs gondja, csak te neked. De alván nincs gondod, hogy néznek ki a utcáink, hogy néznek ki a járdáink. Ma megint oda keveredünk ki, hogy mással foglalkozol. Minden, mi valójában a községi hivatalban a dolgod. Na mindegy, nem fog persze elletenesen, igazán is beszélsz. Nézzél magadba, légy szíves, és utána próbáld valami nem. Ešte jednu vetu o materskej škôlke. V roku 2009 sme dostali kladné stanovisko od hygieny, že všetko so všetkým súhlasia. V roku 2011, veľmi dobrý viete, sme tam obnovili sociálne zariadenie aj na prízemí, aj na poschodí. Prečo sa smejete? Nie na to sa smejem. Nie na vás sa smejem. A keby sme boli vtedy vedeli, že keby boli v roku 2009 napísali, že to nestačí, vtedy dali kladné stanovisko, že áno, všetko v poriadku, tak vtedy sa dalo ešte ľahšie riešiť rozšírenie kapacity, ako teraz, keď je všetko vydlaždené, všetko obkladné hore a tak ďalej. Ale budeme to riešiť. Pán starosta, koľko detí bolo v tom roku v škôlke, keď vydali to kladné stanovisko? Pán starosta? Áno. Koľko detí bolo vtedy v škôlke, keď vydali to kladné stanovisko? Neviem, treba to povedať. Lebo tá vyhláška už platí troška skôr. És esetleg olyanon nem dolgoznak, hogy azt a régi óvodaépületét felújítani? Melyiken? Azt a régit, ami a új volt és tönkrement. Ilyeneken a falu esetleg nem gondolkozik? Hát valahogy, hogy még legyünk tényleg az a egyetlen. Tudom, hogy sok óvoda ilyen gonddal küzd, de hogy még legyünk, akiknek sikerül. Így kijelöltött, mert itt interpellációban szerettem volna én ezt, hogyha hosszú távon akarnánk, mink ezt így tárgyaltuk is, lehet, hogy az volna hosszú távon a jó döntés, hogy visszakerülne az óvoda oda, ahol volt. Mindenkori probléma megoldódna, most viszont az adott helyzetét azért is kértem itt ezt, hogy legyen pontosan kimondva, hogy igen, meg fogjuk javítani, meg fogjuk bővíteni, hogy nyugodtan. Nem kapják meg azt a dotációt. De most mondj, akkor lesz a költségvetés módosítás ma volt. Többször sajnos muszáj lesz a költségvetésből rászánni pénzt. Tehát muszáj lesz azért is a polgármester urat erre a úgynevezett príszlubra, hogy mondja ki, hogy legyenek azok a WC-k és a mosdók bővítve, annak, hogy minimum annak a 27-30 gyereknek megfelelő. Legalább adjuk oldjuk a helyzetet. Ne legyen az, hogy valamelyik gyermeknek otthon kell maradni, az véget, mert kevés most a kapacitás. De azt is meg lehet szerintem érteni, hogy annak az épületnek a felújítása nem 2 napos dolog, és rengeteg pénz. De lehet, hogy hosszú távon csak az oldaná. De ez még hosszú polemika. Hát ezen kellene gondolni, összefogni. De egyelőre biztos, hogy ki kell bővíteni azokat a toaletteket, meg azokat a mosdókat, szociális helyiségeket. Hogy tudjuk használni azt, ami van. Természetesen itt mindenki tudja azt, hogy a hiba akkor történt, amikor az óvoda belett zárva. Pontosan ezért és lett hagyva tönkre. Az 3-szor akkora épület, mint a mostani. Ki lehetett volna használni több minden másra, és nem úgy hagyni tönkre menni, mint ahogy tönkre ment. Sajnos ez itt a tény. Igen. Na, csak azért lett. Negyedrész a gond nem lenne itten, hogyha az épület nem olyan helyzetben lett volna, mint amilyenben van. Komfortos területek, toalettek, minden komfortos. Tehát mindenféle számú gyermeknek adott év, kevesebb a született, több a született gyermek, biztos, hogy megfelelne az óvoda minden feltételnek. Természetesen vannak dolgok, amit
javítani kellett volna annó is rajta, és a fő probléma, jól tudom, akkor a gázosítás vagy nem gázosítása, de mindegy, ebbe fölösleges belemenni. Most ezt a helyzetet kioldani. Igen. Annak a felújítása, annak a bezárt óvodának az $1 000 000 körül van. Prečo sa nežiadali dotácie z Európskej únie? V každej dedine si vynovili školy, škôlky, u nás nič. Zobrali sme dotáciu na hlavnú ulicu. Radšej sme mali zobrať dotáciu na školu, alebo na škôlku. Aké stave máme aj školu, aj škôlku. Dezolátny stav. Dotácie sa nedávajú tak, že čo si pravím, dotáciu sú účelov viazané. Dotácie boli účelov viazané na školy a na škôlky pred niekoľkými rokmi. Ešte aj posledná cigánska dedina si dala vynoviť škôlky a školy. Pribeta nie, však v akom stave máme aj základnú školu. Horšie ako u cigánov. Prečo sme si nezobrali na to dotácie? Keď boli účelovo na to dávané. To sa nedá, že na čo zoberieme dotácie, to nie je tak. Akože nie je tak, keď boli účelovo viazané dotácie na školy a škôlky, prečo obec nežiadala? Tá škola to nie je otázka roku alebo 2, že vyzerá tak, ako vyzerá, a škôlka takisto. Ja som to myslel vtedy, keď nežiadali, ja si myslím, že bolo pod 200 detí, takže som dal. Tak sú tam nejaké predpisy. Páni poslanci, môžem jednou vetou? Ja by som len toľko chcel povedať, že bavíme sa o deťoch, ktoré sa nenarodili včera. Ja viem, že tie detičky, ktoré sa narodia v určitých dedinách, sa fotia do novín a do iných vecí, zapisujú sa do kroniky obce, ale zapisujú sa aj do matriky. A myslím si, že tu, v tejto škôlke, teraz momentálne, úrad bola kedy pred 3-4 roky zlyhal, keď zapísal deti a mal počítať s tým, že v obci sa narodilo toľkoto detí, ktoré o 3 roky, o 4 roky sa objavia v škôlke. Čiže si myslím, že od toho by sme mali odraziť aj v tom prípade, že ak tú novú škôlku chcete opravovať, alebo musíte opravovať, lebo sa rodí dosť detí v obci, tak to je taká vízia do budúcna, že toho by si sa mohli aj držať. Nehrozí, lebo demografické ukazovateľe je zníženie počtu detí práve to už hľadá. Podstatné zníženie počtu detí. No ale tento rok to vyskočilo hore. Nie, tento boli aj ťažšie roky. De 20 alatt volt a létszám, 20 alatt nem volt soha se, 30 alatt se volt. Igen, de voltak már 42-es évek, most 32-nél tartunk, és jövőre még 25-26-nál fogunk tartani. Nagyon csak. Lehet, hogy plusz egy évire megint 17-18-ban meg 20. Hivatott van kikapban, hogy 3 éven belül, de nem hogy várható legyen a növekedés. Szívcsálni 80 desí, aj to je. 10-minútová prestávka.